Macai duduk dah, Macai. Macai duduk, Macai. Siapa lagi kalau Siapa tidak Macai? Menteri Undang-Undang? Awaklah Macai, anak buah. Kepada agensi Speaker. dan judiciary. Speaker. Okey. Speaker, saya minta besut. Kalau tak boleh jawab, jawablah tak boleh jawab. Senang saja. Baik. Speaker. Baik. Speaker, saya minta besut tolong tarik balik kejahatan Besok kata apa tadi? Macai. Saya kata Macai. Dulu dia pernah kata Macai kat kita orang. Bila? Tidak pernah. Pernah dia kata anak buah makna dia. Jadi saya gunakan Macai anak buah. Saya minta besut tarik balik. Macai itu apa Awak dia? juga tak. Macai itu apa? Saya tak tahu apa Macai apa. Okey. Kenapa guna? Jadi Kalau tak tahu kenapa guna? Saya Besut. gunakan perkataan Macai. Maksudnya pengikut. Besut ungkapkan perkataan yang besut tak tahu apa makna dia. Nah, pengikut. Apa punya makna- standard hakim? Jelutong, let me Dengar finish. dulu. Besut, saya Maksudnya, ulang soalan saya. Besut, pada saya besut, ada- when I'm talking to you, you listen to me. Ya. When I am talking to you, you listen to me. Okey, saya dengar. Okey. Do you understand what is the meaning of Macai? Saya faham. Apa dia Macai itu? Pengikut. Ha? Pengikut. Pengikut. Ya. Okey, itu yang you faham. Ya, saya faham. Tapi masalahnya saya Bukan pernah tapi. diucapkan I am oleh asking Macai. you one simple question. I need one simple answer. Do you understand what is it all about? Saya Macai. faham. Macai. Tapi pernah dikatakan oleh Jelutong Besut. mengatakan Jawab. Macai. Besut. Faham tak anda itu Macai itu apa? Macai pengikut. Cukup. Pengikut saja. Duduk. Tak payah Apa jawab. yang disebut macam- Besut. Duduk. Saya dah faham dah. Duduk. Anak buah Besut. Duduk.